اف کاول جگنده زورا یه وران شهر رحای کاول مالا باو فوتبولیست نافداری کرد دنیز اونداوه. د سال 1987 دا باو دنیز و 6 براین خواه جبر روش سیاسی و آبوری گنده خواه بجی هشتنه و کوچی آلمانیا بونه که دنیز جی لألمانيا يجرايك بيا دنيز 10 سال ياخد نافا توبي ده دنيز بس زور لغاك بركشان تنبونك بركشان حتى هات توبي برد يعني بابي دو يسيج ذكر جبو تك دنيز يتشمشي فوتبول بك دنيز د 4-5 سال ياخد دشود شغلي ما هيش حفظ قاعده قرت وجبشت الشغل ده هذا شو توبيجي ديا دنيز جوند بارزان يا حسكي بابي ويش جوند الزورا يا ويران شعري جعاشيرا مروانان وكردين يزدنا ديا ويش متشوج سوريا يعني دنيز سيبرانن وخوش كوانا يعني تفهم شعر حبل Dennis Undaff! Erste Minute der Nachspielzeit und Dennis Undaff gibt die prompte Antwort auf Karim Adeyemi. د تیما شتوتگارت دا اونها جی د شامپیونیا کوپای جهانی د تیما نتوی یا آلمانیا دا سرکفتنا کو بدستینه دنیز خصیا روجوا سرکه یا کسو کارن وی و یا فوتبول حزن جهانی بدرز امبر سر بلندن و امبر بي كيف خوشن دنيز نافي هم نافي ما هم نافي جندي ما وهم نافي اولا ما وهم نافي كرديتيا ما قل جهاني دنگ درخستي امبر بي سر بلندن و امبر بي سر فرازن او سرفرازياوية او سركفتناوي جبو ماجي سرفرازيا كل روماتكي هري مزنه دنز مرفي مي وجندي مي وامبرز دنز سر بلندن وام قال لك يجي دنز باس دكن وسري مجبر دنز قال لك يجي بلندي اف درجی گورستان گنده زورaya گورستان کی ازدیانه جخوا شنخش نموشن اولی تفهم کرن kalke deniz eyo undav eyo delefin visine 2005 da koça davi kidiye evşi legunde zevra goristana wane deniz hiç ne atiye rahaye u gunde xoji hiç ne diye şeniyen gunte bejin heka rojek ware bavu kale xwa u yeme geleki ke xoş bike Abdülselam Akıncı Ruda Gunde Zevra Veran Şar Ruha